malo po malo, kako su počeli mediji i sve to u to vrijeme izbacivati na Eurosportu. Vidio sam kako ljudi voze po skate parkovima i dobio sam ja ideju da bi bilo lijepo da ovdje u Slavonskom Brodu isto to imamo, pa da se pokrene bilo što u vezi toga i tako je i krenulo. Skateom sam se počeo baviti čisto iz znatiželje neke, nemam pojma, prvi skejtovi su bile one rakete ravne sa zadnjim dijelom podignute i spuštanje na guzicu. Kasnije nekad vidim nekog lika da vozi neki drugačiji, ko Banana se zvalo. Pa od Buraza sam vidio, ko svaki klinac, vidiš Buraza, ideš za njim, ali isto tako došao sam, dobro Buraz je bio iskra, ali došao sam tu i vidio sam da ekipa prihvaćate, kak bi rekao, svi su tu, kakvi god da jesi, došli si skejtat i to je to, voziš se. A u biti meni isto potaknuo Buraz, i ta neka njegova starija ekipa koja je već tu u Brodu dugo vezana za scenu. Neki su malo manje za sport, zašto su stariji, ali igrali su ključnu ulogu za scenu i kasnije za ovaj skate park isto iza. Od malera volio skakanja, džipanja, vidio jednom BMX-u skate shopu, rekao aj kupču ga i prva ljubav. Pa da. Vidio sam vas odrasle, vidio sam onak izgledalo mi je cool i sve to i kupio sam si skate i počeo, ali isto je bilo tak, puno sam razmišljao na početku da odustanem i sve, ali nekako me poticalo me to kad sam vidio vas kak skejtate dobro i s vremenom postaneš sve bolji i bolji i uživaš u tom. Taknulo me najviše adrenalin i to što sam slobodan. Što se tiče trenera i što se tiče nekom da ti to objasni, da ti kaže, nije u to vrijeme bilo ama baš nikom. Bilo jako malo ljudi i oni koji su to i radili, bili su pojedinci kojima su se svi čudili. Zašto oni skaču, zašto oni padaju, zašto si nanose bol, zašto su im laktovi i koljena odarani, zbog čega uopće imaju to na nogama. To je bilo jako teško ljudima objasniti, jer to vrijeme je bilo onako dosta konzervativno i eto. Probao sam previše sportova i na kraju sam završio na skejtu, ali najviše zato što je, kao što je Bruno rekao, da je ta neka individualnost, kreativnost, izražaj taj, kako svako neko drugačije vidi taj, kako da kažem, trik ili bilo šta. Ima dana kad mi se ne da ništa pa me nema ko natjerat, bar da bilo šta radim. Kad mi se da, dobro mi je što mogu raditi šta hoću i gdje hoću. Znači ako vas ikad zanima kako se kupovao skate, 2004. recimo da je to godina bila, 70 kuna u banci, 730 kuna mi duguju, 300 kuna koje još nisam ni dobio ukupno, oduzmeš. Ovdje su popusti koje si mogao dobiti u trgovini. Znači to ti je bila muka, stari moj, muka. Tu je malo specifičan napredak, jer znaš, godinu dana voziš i onako nisi ništa novo napravio, postane ti dosadno. I dosta ljudi odustane zbog toga. A zapravo trebaš cijelo vrijeme biti uporan i samo odjednom ti skoči sve bum. Naučiš hrpu novih stvari u jednom danu, a prije toga nisi godinu dana ništa skoro napravi. To je možda zanimljiva jedna stvar. Što i dosta ljudi zbog toga odustane, što ne vide napredak na sebi. Nema tu šablone, sve je u glavi, to je u biti igra misli i sklop povezan sa tvojim u biti trenutnim mogućnostima. Nije ni svaki dan isti, nije ni svaka noć ista, tako da to sve cirkulira. Ali je fora to što je hrpa različitih uzrasta tu i nekom, na primjer, starijem može biti uzor neki klinac što vozi, a nekom klinicu može biti neko onak stariji, s 50 godina uzor, što je isto jako zanimljivo. I to je isto fora što jedni druge guraju, podupiru u svemu. Nije bitno što si klinac pa si došao na skate park i družiš se s nekim od 20 godina, svi smo isti, to je cool.
pa svako novi ko dođe je prihvaćen, nikog se ne odbacuje, svi su tu i klinci sad ovi manji što dođu, sve i učimo i pokazujemo im trikove i sve. Kad smo bili, prije par godina, kad smo bili malo mlađi, u školu išli, bilo je puno otvorenije i više zezancije i sve. I izvan parka smo se družili i to, a kako se svi svojim putem krenuli, malo smo se razišli, pa nije sad sve toliko lijepo. Prvo i osnovno, znači tim sportom se krećeš baviti jer te zanima, jer te interesira, znači niko te ne treba gurat, niko te ne treba ništa pokloniti, ti želiš sam to. Ako već takav ti je start, onda već imaš neki preduvjet za napredak i da ćeš možda ostati. Kod neki se desi da se ozlijede pa se uplaše, te ozljede ne žele se opet tako ozlijeti pa tu prestanu voziti. Sad je to kod nekog možda i financijsko situacija djeluje, ne znam ni ja, ali ko hoće taj bude uporan, nijedna ozljeda nije toliko strašna i poslije, pogotovo danas se možeš oporaviti od svake maltene ozljede i postoje i zaštitna sredstva i ne znam ni ja šta sve da koristi. Ali naravno, mi ih ne koristimo. Pa da, zato što smo mi još ostali na tom nivou tog doba kad se smatrao da je to nekako onako, ne znam kako reći, tetkasto nositi neke štitnike, nešto, razgibavati se, dok danas je to baš prihvaćeno. Pa je, da. Je, da. Pa starci, u početku je bilo novi skate svaki mjesec, dva ili nove patike kad ih pokidam. Ali sad su već skužili, ja sam skužio kako da ih popravljam i sve to, kako da štedim što više. Ali nije toliko skupo kad sve počneš, kad se na početku kupiš malo bolji skate i onda ga možeš imati duže i tako. Pa naravno da posao je, ja mislim, najgori čimbenik odustajanja i neko ponovno počne, ja sam odustajao i počinjao, tako i drugi, mislim to je normalna stvar kad jednostavno imaš obaveze i ne možeš stići i ne smiješ si dozvoliti ozljedu jer znaš da sutra ujutro kad se digneš nećeš moći otići raditi, nećeš moći zaraditi novac i bit ćeš bez novaca, a to danas nije dobro. Nisi prihvaćen ni u društvu, ako nemaš novaca nisi prihvaćen ni u zajednici u kojoj živiš sa svojim roditeljima ili svojom djevojkom ili nebitno, jel? Tako da definitivno posao kad imaš onda moraš malo stati na loptu i... Trebaš igrati razmišljati to. Možeš pa ti, djeca ima tu, pa to nije to za igranje. Pa ne, mi sad s tim idemo, nećemo više ništa. Idi tamo nek dalje, imate mjesta. Pa ne, imamo te problem. Aj, hvala. Jeste za borbu? Kakva borba će ići? Malo nas potučemo onako. Znali smo se i tuć, znali smo i bježat, znali smo se i svađat zbog nekih zidića ili šipki gdje imaju stanari ili gdje su onako gdje je malo nepristupačno zbog ljudi kojima to smeta, jel? Pa da, u najviše bilo konflikta jer je ljudi su nas gledali kao huligane, kao nešto što uništavaš umjesto ti nešto stvaraš, a oni su to gledali kao nešto uništavaš, ti njima oštetiš imovinu koja zapravo nije njihova, mislim gradska je, ali ne oštetiš, to su gumeni točkići, kako to može oštetiti. Pa da, i letva, mislim drvena je, tako da... Da, pa ne, to definitivno ne može naškoditi. Role plastične, gumene, ne može, ali ljudi to nisu tako shvaćali, ljudima je to bio vandalizam jer je to nešto drugačije. Zapravo skateri i roleri, oni zapravo hakirali taj prostor koji se nalazi jer on nije predviđen za voziti to i tako da to dosta ljude zbunjuje i onda ljudi nas ne žele tu jer to nije predviđeno za nas. To je to.
Pa nema, pa drugčije gledaju sigurno, onak kad prođe na primjer preko korza skateom svi ono wow, misle da je teško šta ja znam, ili možda čak i gledaju na skatere kao neke ono loše kriminalce šta ja znam, koji ono udaraju sam, jel to u biti vide, ne razumiju tu umjetnost i šta je to u biti. I nemam pojma. Ne razumiju unutarnji smisao. Ne razumiju unutarnji smisao, da. Sigile! Topla? Odlično. Na streetu, na ulici imaš hrpu kreativnosti, možeš si sam ono složiti trik na nekom spotu gdje na parku uopće ne možeš, na parku imaš određeno šta je za šta i tu je kreativnost jako mala. Skate i ta sva scena, BMX i role su većinom kreativnost. I onda po ulici je najzanimljivija, ali i najteža, jer nije ništa idealno. Ja bi još dodao ti samo da skate park je možda više za učiti neke stvari koje ćeš kasnije primijeniti na ulici, odnosno na streetu tijekom vožnje. Evo, recimo da je to neko mjesto gdje se vježbaš. Slažem se. Kako na običnom komadu arhitekture stvoriti novi svijet, to je zanimljivo jako. Pa kako? Nema tu neke definicije kako. Dođeš i vidiš i prvo što ti padne na pamet, to je to. I isto zanimljivo tako što hrpa ljudi, hrpa skatera, ako god dođe na isti taj spot, na isti tih 5 stepenica, vidit će neki drugi trik ili skroz neki drugi pristup. Nekad se i mi ponašamo kao kreteni, ali to je jednostavno u tom naboju emocija, eksploziji, jer si ti trenutno pod utjecajem adrenalina, jer se baviš tim ekstremnim sportom. Skačeš i onda ti neko dođe kaže ne možeš, makni se, to nije mjesto za to i normalno da nekad poludiš, kažeš nešto što ne trebaš reći, jer tad trenutno si tako nabijen i to. Kasnije kad se smiri ima ljudi koji na policajaca, nebitno, lijepo nam priđu, kažu mi se dogovorimo, evo još jednom, iskočimo, idemo i uglavnom bude sve okej. Mislim, zakon se treba poštovati, to je sigurno, ali evo, treba naći taj neki zajednički jezik. Pa dobra je ta poveznica, nekako skate i ta sva scena, role, BMX, nekako ti otvara tu kreativnu stranu. I dosta ljudi sa skate parka, recimo, koji dolaze tu svakodnevno, se bave onako hrpom različitih kreativnih stvari. Na primjer, možda je to do samog tog pristupa kad voziš skate pa ti pada hrpa ideja kako da to složiš jer nema nikakva šablona, tu je sve otvoreno na kreativu. Skate park bi objasnio toliko važnosti, evo zamislite sada imate sportski teren i da ga nemate, toliko je važno. Znači ako nema skate parka, malte nema ni sport, to je zašto je skate park dobar jer okuplja nas tamo. Na parku naučimo trikove i naučimo većinu stvari s tim da je teško vam učiti na ovom parku puno stvari jer ne usudiš se na ovakvom grubom tlu i ne bi pokušavao svašta da se ne ozlijediš jer jako je teško kad padneš na taj tvrdi pod, grubi. Podloga je užasna. Užasna. Dobro je što je betonski park, ali nije baš najbolje osmišljen. Dosta je težak, pogotovo za početnike. Trebalo bi
definitivno trebalo bi poboljšati neke sprave, napraviti preinake. Podloga na kojoj se vozimo na skate Prije svega, parku da. je katastrofa, znači to je od kad je skate park napravljen, nikad nije popravljena. Tu se ništa ne može, tu znači trebamo tražiti od grada na neke načine, a ne znamo li još na kakve, pokušat ćemo nešto, ali do sad nam je najviše palilo, kako da drugčije dođeš do tih financija, da putem medija se izjašnjavamo. Evo, šta da kažem više. A u biti donesemo neke svoje sprave koje sami napravimo, za koje damo novac i neko samo ukrade preko noći jer to je nije ništa štićeno i fiksno u biti u parku. Šteta, taj skate park je napravljen, grad je to napravio, ali ima tu dosta propusta u toj gradnji skate parka. Jer danas skate parkovi je bitna fizika skate parka, da se može koristiti skate park. Ovaj skate park je malo, ne znam, se može 30% njega iskoristiti na pravi način. Isto tako zima, kad je zima se snalazimo na sve moguće načine. Vozimo ispod Vesne u Gusjenici preko Đurin most, na kolodvoru i tu smo često puta otjerani od strane policije, a nemamo gdje voziti. Nemamo nikakav zatvoren prostor, a u gradu se rade i bazeni i razne dvorane. Nama treba mala bajtica, 5x5, mi ćemo si napraviti mini rampu i provešćemo cijelu zimu tu sretni kao mala djeca. Definitivno za sve loše uvjete vremenske, zima znači jesen, tu definitivno treba nekakav zatvoreni kompleks gdje će se moći trenirati duž cijele godine. I da se na našem skate parku mogu razvijati olimpijci koji će jednog dana ići na ta velika natjecanja, da imaju priliku jednostavno, zašto ne, to nije toliko ulaganje, a kolika može biti dobit samom gradu, samoj državi, reklama. Jednostavno, ko što su naši nogometaši napravili neki veliki rezultat, da u čitavom svijetu bar po tome čuju. Da, što se tiče samog skate parka, održavanja, da nema skatera, taj park više ne bi postao. Najviše ulažemo u popravke zapravo skate parka koji su svakog dana sve više, djelovanje zime, sve to košta, najčešće se nekako dogovorimo da svako da pomalo novaca i da to skrpamo to što se ima za pokrpati. Grad jako slabo ulaže u to, skate park je napravljen, a sve ostalo je ostalo na nama, a najviše nas zapravo i možda dira što ne možemo sami raditi neke sprave jer to sve mora biti legalno na papirima, kroz projekte proći i tako da ostavljeni smo na onom što imamo, da malo ga dobro uglancamo i da teramo dalje kako je. Samo Slavonski Brod, ništa drugo. Kako misliš? Pa tako kako sam mislio. S obzirom da je scena u Hrvatskoj, u SB-u mala, isto šta već. Nije mala. Dobro, ajde. Ma je, mala je. Skače se, roka se luđački. To je to. Ti krenuli već? Da. A krute, ja se raspričao. Nema veze. Situacija i sa... Nemoj sad, brate, snimaju me za televiziju. Bićeš na televiziji. Izbriši, idi stani tamo. Vi kamera, čovječe, bože. Kako nas nisi vidio? A šta trebaš? Trebaš vode? Imam vode. I nemam ni ja prije. Gdje smo stali molim te? Ne, ništa, drugi put, Rođo.